ассалому алейкум бинандагони гиромӣ, ба таваҷҷӯҳи шумо шарҳи муҳимтарин хабару гузаришҳои ҳафта дар барномаи иттилоотии ҳафтрӯзи кишвар манзуратон мегардад. Дар студияи Шамси Наврӯзов ва тарҷумони имоми ишора Барно Ҳусейнбоева. Нахуст бо сархти хабарҳо шинос шавед. ҷаласаи навбатии шӯрои ҳамоҳангсозии фаъолияти мақомоти ҳифзи ҳуқуқи вилояти Суғд баргузор шуд. 20 нафар рӯзноманигорони вилоят аъзои иттифоқи журналистони Тоҷикистон гардиданд. ҳафтаи илм дар донишгоҳи давлатии Хуҷанд ба номи Академияи Гулбуҷанд Ғафуров ҷамъбаст гардид. аз соли 1969 то имрӯз номгӯи зиёди нашрияҳо дар боягонии шӯъбаи матбуоти даврии китобхонаи ба номи Тошхӯҷа Асирӣ нигоҳ дошта мешавад. 30 нафар маъюбони оилаҳои эҳтиёҷманд бо кӯмакпулии яквақта таъмин гардиданд. таваҷҷӯҳ намоед ба шарҳи пурраи ин хабарҳо. ҳафтаи равон ҷаласаи навбатии шӯрои ҳамоҳангсозии мақомоти ҳифзи ҳуқуқи вилоят баргузор шуд. ҷаласа ба масъалаи вазъи иҷрои қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи ӯҳдадории ҳарбӣ ва хизмати ҳарбӣ ва ҳамзамон дигар масъалаҳо бахшида шуд. таъкид карда шуд, ки дар натиҷаи санҷишҳои прокурорӣ маълум карда шуд, ки вазъи даъват, сафарбаркунии навазкарон ва сафи қувваҳои мусаллаҳ аз ҷониби шахсони масъул дар сатҳи паст қарор дорад. таҳлили баҳси даъвати ҷавонон ба сафи қувваҳои мусаллаҳ дар вилоят ба санаи 22 апрели соли равон нишон дод, ки ҳамагӣ 1282 нафар ҷавонон даъват карда шуданд, ки ин 41%-ро ташкил медиҳад ва он қаноатмандкунанда намебошад. дар вилояти Суғд вазъи давъат ва сафарбаркунии навъаскарон ба сафи қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон ба таври зарурӣ ба роҳ монда нашудааст. ин нукта зимни баргузории шӯрои ҳамоҳангсозии фаъолияти мақомоти ҳифзи ҳуқуқи вилоят таъкид гардид. дар ин ҷаласа як масъала ин ҳам бошад, вазъи иҷрои қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи ӯҳдадориҳои ҳарбӣ ва хизмати ҳарбӣ мавриди таҳлил қарор гирифт. санҷишҳои прокурории анҷомдодашуда муайян намудааст, ки дар ин самт камбудиҳое ошкор шудаанд, ки боиси сол аз сол барои таъмини иҷрои саривақтии нақшаи даъват таъсири манфӣ расонида истодааст. дар рафти ҷаласа аз санҷишҳои прокурорие, ки рафти иҷроиши қонунгузории мазкур дар солҳои 2021 ва семоҳаи аввали соли 2022-ро дар бар мегирифт, маълумот дода шуд. фаъолияти мақомоти маҳаллии ҳокимияти давлатӣ, ходидоракунии шаҳраку деҳот, комиссариятҳои ҳарбӣ, мақомоти корҳои дохилӣ ва ташкилоту корхонаҳо вобаста ба тайёрии то даъват ва сафарбаркунии ҷавонон ба сафи қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон ба талабот ҷавобгӯ намебошанд. аз ҷумла дар самти баланд бардоштани маърифати ҳуқуқӣ ва ҳисси ватанпарастии ҷавонон камбудиҳои ҷиддӣ ҷой дошта, бо сабаби камфаъолиятии раёсатҳои кор бо ҷавонон, маориф ва дигар мақомотҳои масъул теъдоди ҷавонписарони бихтиёрӣ ба сафи қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон сафарбаршуда кам шуда истодааст. вобаста ба ин самт омилҳои коррупсионӣ ҳам гарда якчанд ҷиноятҳо бо истифодаи ваколатҳои мансабӣ содир шуданд. дигар аз омиле, ки барои саркашии ҷавонон аз хизмати ҳарбӣ боис гардида истодааст, ин дар сатҳи зарурӣ ба роҳ монда нашудани раванди таълиму тарбия дар муассисаҳои таълимии миёна ва оливу касбӣ арзёбӣ гардид. аз санҷишҳои прокурории дар ин самт анҷомдодашуда аён гардидааст, ки дар миқёси вилоят дар 62 муассисаи таълимии фанни омодагии ибтидоии ҳарбӣ пешбинӣ нагардидааст. норасогии 40 нафар омӯзгорони фанни дифои ҳарбӣ ҷой дошта, дар 230 муассисаи таълимии вилоят майдончаҳои ҳарбӣ ташкил нагардидааст. 177 нафар омӯзгорони ғайриихтисос бошанд, аз ин фан дарс мегӯянд. ҷамоатҳо дар асоси барномаҳои таълимии аз ҷониби вазорати мудофиа таъсис гардида ба роҳ монда шуда, зимни он барои синфҳои 10 ва 11 дар охири соли таълимӣ ба муддати 6 рӯз, яъне 34 соати таълимӣ пешбинӣ шудааст, ки дар давоми он ҷавонон бояд бо қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон шинос шуда, омодагии тактикӣ, тирандозӣ, асосҳои хизмати ҳарбӣ, обиномаҳо, саф ва хусусияти он, топографияи ҳарбӣ, мудофиаи гражданӣ, асосҳои дониши тиббӣ ва омодагии ҷисмониро масъул намояд. яъне вазифаи асосии тайёрӣ пеш аз хизмати ҳарбӣ ин ҳарчи зудтар ба ҷавонон омӯзонидани барномаи мазкур мебошад. дар ягон муассисаи таълими миёнаи умуми шаҳр ноҳияи вилоят талаботҳои барномаи
шуда ба таври дастурдор иҷро намешавад. дар ҷаласаи шӯро кисани 23 апрели соли равон дар толори прокуратураи вилояти Суғд гузаронида шуд. аъзоёни шӯро, раисони шаҳру ноҳияҳои вилоят ва масъулини соҳаҳои дахлдор иштирок доштанд. барои тақвият додан ба фаъолияти мақомоти корҳои дохилӣ, бахусус нозирони минтақавӣ ва пурзӯр намудани назорат аз болои онҳо дар рафти шӯро қарорҳои дахлдор қабул гардид. 20 нафар рӯзноманигорони вилоят аъзои иттифоқи журналистони Тоҷикистон гардиданд. дар як фазои тантанавӣ шаҳодатномаи аъзогиро раиси иттифоқи журналистони Тоҷикистон Зинатулло Исмоилзода ба аъзоён супорид. бояд гуфт ки соли равон дар Тоҷикистон барои соҳиб шудан ба ҷоизаи давлатӣ ба номи Абулқосим Лоҳуди 32 довталаб номнавис карда буданд. аз вилояти Суғд ба ин ҷоиза журналисти шинохта Неъматулло Мирсайдов сазовар дониста шуд. дар ҳама ҷо мо ҷор мезанем ки мо ҷанги иттилоотиро бохтаем ё мебозем. аммо бояд як бор мо аз худамон суол кунем ки мо шумо чӣ кор кардем барои ки ҳамин ҷанги иттилоотӣ нест, барои он ки фазои иттилоотиро соҳибӣ кунем. фазои иттилоотӣ имрӯз аз дасти мо шумо рафта истодааст. шумо бояд дигар ба он маъно наистем ки ман сармуҳаррир як наслиам ва ман масалан 1000 нафар обуна мекунад мақомоти иҷроӣ, бо ҳамин кори ман тамом ман бояд дар курсии нар ба роҳат шинам. ин хел нест. ин нуктаро Зинатулло Исмоилзода, раиси иттифоқи журналистони Тоҷикистон, дар мулоқот бо журналистони вилояти Суғд баён намуд. вай аз фаъолияти баъзе аз хабарнигорони вилоят ки аъзои иттифоқи журналистон мебошанд изҳори нигаронӣ намуда таъкид кард ки мутаассифона бархе аз онҳо дар як сол як матлаберо нашр намекунанд. ин ҳам дар ҳолест ки дар ҳудуди вилояти Суғд наздик 500 нафар ба ин иттифоқ аъзо мебошанд. аъзо будан фақат маънои ҳамин ҳуҷҷата гирифта дар киса гаштану дар ҳар ҷо нишон додан нест ки ман журналист ҳастам. мо бояд ба қадри ин ҳуҷҷат расем. вақте ки мо аъзои иттифоқи журналистон мегӯем, узви иттифоқи журналистон, бале мебинем ки монитори мо мекунем. дар як сол як маҳлот наменависанд баъзе аз аъзои мо. мутаассифона имрӯз мо шумо мавқеъи муайян бояд бошад, мушаххас бошад. яъне мо бояд фикри худа дошта бошем. мо бояд фаъол бошем. мо бояд нагузорем ки ҳар нафаре ки бо воқеиятҳои имрӯзаи ҷумҳурии Тоҷикистон шинос нест, майдондорӣ кунад. фазои иттилоотиро соҳибӣ кунад. мо ҳама хаб шинем. мо медонем ки ҳамун дурӯғ аст. мо медонем ки ҳамун ғараз аст. мо медонем ки ҳамун воима аст. мо медонем ки ҳамон як нотавонбинӣ аст, вале ҳама хапу хомӯш бо баъзеҳомон лайк мемонем. дар идомаи мулоқот Зинатулло Исмоилзода аз журналистон даъват ба амал овард то ин ки барои пур кардани фазои холии иттилооти кишвар бетараф набошанд, зеро воқеаву рӯйдодҳои имрӯза водор месозад ки ҳар яки мо беш аз пеш дар ҳифзи манфиатҳои миллӣ талош варзем. имрӯз фазои маҷозӣ пур аз иттилооте аст ки албатта он иттилоот бо як мақсад онҷо гузошта мешавад, бо мақсади ҳифзи манфиати ё худ ҳифзи мавқеи ин ё он ҷониб. вале муҳимтар аз ҳама он мебошад ки мо шумо дар ин шароит аз манфиатҳои миллиамон пеш аз ҳама дифоъ кунем. манфиатҳои миллии мо дар пояи он пешниҳодот, ташаббусҳо, он ибтикорот ва пешниҳодоте ки роҳбарияти олии мамлакат дар арсаи ҷаҳонӣ мекунад мавҷуд аст ва дар атрофи он бояд сурат гирад. мо шумо медонем ки ҷумҳурии Тоҷикистон сиёсати дарҳои кушодро пеш гирифтааст. мо барои ҳамкорӣ бо ҳамаи кишварҳои ҷаҳон имрӯз омода ҳастем ва ҳамкорӣ карда истодаем. ва дар ин шароите ки имрӯз дар ҷаҳонанд, бо дар назардошти он ки мавқеи ҷумҳурии мо чӣ гуна аст, аҳли қалам низ бояд ба ин мавқеъ ҳамраҳ бошанд ва ин мавқеъро муайяну мушаххас дар фаъолияти худ корбарӣ намоянд, корбаст намоянд. тарбияи журналистони ҷавон фароҳам овардани шароит барои фаъолияти онҳо, ин ва дигар масъалаҳо дар мулоқоти мазкур баррасӣ гардиданд. дар қисмати дигари ҷамъ омад бошад чанде аз фаъолоне ки бевосита баҳри инъикоси воқеаву рӯйдодҳои вилоят саҳми арзанда гузоштанд
бо медалу сипоснома ва ҷоизаҳои давлатӣ сарфароз гардиданд. соли равон дар тоҷикистон барои соҳиб шудан ба ҷоизаи давлатии ба номи Абулқосим Лоҳудӣ 32 довталаб номнавис гардида буданд. аз вилояти суд ба ин ҷоиза журналисти шинохта Нигматулло Мирсаидов сазовор гардид. ҳамчунин дар ин рӯз иттифоқи журналистони Тоҷикистон наздик 20 нафар кормандони воситаҳои ахбори оммаи вилояти Суғдро ба аъзогӣ қабул намуд. аз ҷумла Аминҷон Шарифзода, Мафтуна Шукурова, Фарзона Шамсиева, Фаридун Ҳодибоев, Наргиз Раҳматова, Насим Раҳимов ва дигарон узви иттифоқи журналистони Тоҷикистон гардиданд. барои онҳо билети узвият супорида шуд. дар донишгоҳи давлатии Хуҷанд ба номи академик Бобоҷон Ғафров ҳафтаи илмро ҷамъбаст намуданд. ба ин муносибат бо иштироки устодону донишёни донишгоҳ ҷамъомади идона доир шуд. дар рафти он аз ҷониби ректори донишгоҳ ғолибони беҳтарини маърузаву мақолаҳои илмӣ бо мукофотпулӣ сарфароз гардонида шуданд. дар қасри ҷавононе ба номи Лоиқ Шералӣ ба муносибати рӯзи илми тоҷик ҷамъбасти дастовардҳои илмӣ устодон, олимони ҷавон, докторантон, магистрантону донишони донишгоҳи давлатии Хуҷанд ба номи академик Бобоҷон Ғафров натиҷагирӣ карда шуд. дар оғоз меҳмонон аз намоиши дастовардҳои илмӣ кафедраву факултетҳои донишгоҳ дида намуданд. факултетҳо дар алоҳидагӣ дастовардҳои худро ба меҳмонон нишон дода доир ба он маълумот пешниҳод намуданд. دانشگاه در برابری روند تعلیم و تربیت باز روند علمی هم دارد که همه ساله کارهای تحقیقاتی ارزشمند بسیاری صورت میگیرد. خب دستاوردهای دانشگاه دولتی خوجند از همین سطح دانشگاهی سرکرده تا سطح بین‌الخلقی در بسیار چاره‌جویی‌های خب بزرگ معرفی میشود و همین کنفرانسی که طی یک هفته صورت گرفت در همین کنفرانسی قریب 2000 معروضه استادان دانشگاه، محققان، دکترانتان و عنوانجویان، ماجسترانتان و دانشجویان موردی بررسی قرار گرفتند. چندین بخش‌ها بود وابسته به کافدرها از روی سمت‌های گوناگون تحقیق خب معروضه‌های سطح گوناگون شنیده شد. дар қисми ифтитоҳии чорабинӣ ректори донишгоҳ профессор Усмонзода Аюб иштирокчиёнро ба муносибати ҷамъбасти сазовори ҳафтаи конференсияҳои илмӣ устодон, олимони ҷавон ва магистрантону донишҷӯён ки ба истиқболи сазовори 35-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон, 30-солагии иҷлоси 16-ми шӯрои олии ҷумҳурии Тоҷикистон, 25-солагии имзои созишномаи умумии истиқрори сулҳ ва ризояти миллӣ дар ҷумҳурии Тоҷикистон, 20-соли омӯзиш ва рушди фанҳои табиатшиносӣ, дақиқ ва риёзӣ, 90-солагии муассисаи давлатии таълимии донишгоҳи давлатии Хуҷанд ба номи академик Бобоҷон Ғафров ва рӯзи илми тоҷик табрик гуфт. قابل تاکید است که در هفته کنفرانسیا 4 بخش عمل کردند. در بخش استادان و محققان جوان 772 معروضه، در بخش دکترانتان و ماجسترانتان 338 معروضه و در بخش دانشجویان 1422 معروضه ارائه گردید. در مجموع در یک هفته 2538 معروضه مورد محاکمه قرار گرفتند. از این جهت بررسی علم و نوستی سپارش داده می شود که عنعنه نشر بهترین معروضه‌های استادان را احیا نموده مجموع علایق علمی را با صفت یک دستاورد نظری استادان به نشر رساند. مدیر شعبه رشد اجتماعی و رابطه با جامعه دستگاه رئیس ولایت سوغد توجیه سلطانی نیز با سخن برآمده نامه تبریکاتی رئیس ولایت را به سمع اشتراکداران رسانید. مفصوف ابراز داشت که دانشگاه دولتی خوجند به نام اکادمیک باباجان غفرov همچون بارگاه علم و معرفت و مسکن تعلیمی نسل‌های سازنده و متخصصان جوابگوی طلبات زمان در پیشرفت و انکشاف معنوی مملکتمان نقش ارزنده دارد. باعث افتخار است که جوانان کشور از جمله جوانان ولایت سوغد در تحکیم پایه‌های دولتداری، رشد باثبات جامعه و پیشبرد تطبیق سیاست سازنده پیشوای معظم ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان، حکومت جمهوری تاجیکستان و مقامات اجرایی حاکم دولتی ولایت نقش مهم می‌گذارند. زیرا هدف بزرگی که حکومت جمهوری تاجیکستان در نزد خود گذاشته است به سطح کشورهای پیشرفته جهان برآوردن دولت تاجیکان بوده، از بسیار جهت به آن وابسته است که جوانان تا چه اندازه در سمت از خودکنی دستاوردهای علم و تکنیک و تکنولوژی‌های معاصر همچنین آموختن زبان خارجی جهد و تلاش می‌نمایند.
گفته شد که دانشگاه دولتی خوجند به نام اکادمیک بابوجان غفرو با هدف تطبیق سیاست خیراتمندانه و بنیادکارانه سرور دولت که به آینده درخشان کشور خوشبین هستند کارهای معین و سازنده را عملی گردانده شده است. در ادامه غالبان آزمون عالمی سال، مربی سال، کوراتوری بهترین، کافدرای بهترین و دیگر نامینه‌های جمع کرده غالبان با دیپلم و افتخارنامه و سپاسنامه و تحفه‌های مادی قدرشناسی گردیدند. در عموم از طرف راهبریت دانشگاه به 400 نفر آموزگار موفق، عالمان جوان، دکترانتان، ماجسترانتان، دانشجویان و کارمندانی که در رشد ساحه علم و معارف نقش نظر است گذاشتند، بخشیده به روز علمی تاجیک با دیپلم، افتخارنامه و سپاسنامه ریاستی دانشگاه قدر کرده شدند. در آخر چهاربینی باشد برنامه فرهنگی پیشکش کرده به روحیه ایدانه و بالیده اهل اشتراکداران حسنی انجام پذیرفت. شعبه مطبوعات دوری کتابخانه عمومی ولایتی به نام تاجخوجه اسیری از سال 1964 تا امروز فعالیت می‌برد. از زمان تشکیل تا کنون نمونه زیادی نشرها در اینجا نگاه داشته می‌شود که خوانندگان همارزه از آن استفاده می‌برند. حالا این شعبه با 52 نشرهای ولایتی و جمهوری و ساحه‌های مختلف عبور می‌باشد. منهای مجله مکتبی سویدی از سال 1951 تا اینجا موجود است. زیاد از 50 نامگوی روزنامه و مجله و نشریه‌های گوناگون را میتوان از شعبه مطبوعات دوری کتابخانه ولایتی به نام تاجخوجه اسیری مطالعه نمود. در بایگان شعبه روزنامه‌ها از سال 1962 و مجله‌ها از سال 1951 تا این جانب نگهداری کرده میشوند. برای حفظ و حالت خوب نگهداری نشریه‌ها همه آن مقاومت کرده از روی سالشماری بسته‌بند شده در رف‌های مخصوص جایگذاری کرده شدند. هر سال شعبه با یک قطار روزنامه مجله‌های علمی و عملی و دیگر ساحه‌های مختلف عبور می‌گردد. شعبه مطبوعات دوری با دستگیری مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ولایتی سوخت و 52 نامگوی روزنامه مجله‌های جمهوری ولایتی عبور می‌باشد که همروزه خوانندگان از آن وسیع استفاده می‌برند. برای جلب بیشتری استفاده برندگان قانع نمودن نیازهای معنوی، آموزش ذوق و جهانبینی آنها در شعبه چهاربینی‌های علمی و عمومی گذرانیده می‌شود. شعبه مطبوعات دوری همچون یک شعبه مستقل عمل میکند. در شعبه قریب تمامی روزنامه و مجله‌های موجوده گرد آورده شدند. همارزه برای مطالعه نمودن بسته روزنامه‌ها نفران زیاده به اینجا تشریف می‌آورند. از جمله مشتریان زیاد این شعبه دانشجویان میباشند. زینب بیچوتان و یکی از خوانندگان فعال این شعبه میباشد که همارزه به اینجا تشریف می‌آورد و نشریه‌های گوناگون را مطالعه میکند. در برابر مطالعه نمودن روزنامه همزمان او با یک چند نشریه‌ها همکاری زیست دارد که شعر و حکایه‌های نوشته‌اش را در آن به نشر می‌رساند. مقصدی اساسی که در این شعبه یعنی در شعبه روزنامه و مجله‌های این کتابخانه آمدنم بیشتر مقاله‌های جالب یا اینکه گزیده‌ها روزنامه‌های نوینی که در آنجا آورده می‌شود مطالعه می‌نمایم و در وقت مطالعه از این روزنامه و مجله‌ها برای خود خیلی معلومات‌های غنی را می‌گیرم. برای ایجادم برای کارهای حکایه نوشتن حکایه‌های اولینم را از این گزیده و مجله‌ها نیز الهام گرفته می‌نویسم. در بایگانی شعبه مطبوعات دوری روزنامه و مجله‌های علمی، ادبی، سیاسی، طبی و غیره محفوظ نگاه داشته میشوند که همارزه خوانندگان از آن استفاده میبرند. ضمن صحبت خوانندگان قید میکنند که تشریف آوردن به این شعبه نه فقط نیازهای معنوی آنها را غنی میگرداند بلکه معلومات موجوده به آنهایی که به کارهای علمی تحقیقاتی مشغول هستند کمک میرساند. از مراجعت و تشریف استفاده برندگان برمی آید که صفحه خوانندگان به مطالعه روزنامه مجله طرف افزون شده ایستاده است. کارمندان ما همه روزه به گروهی وسیع استفاده برندگان از جمله روزنامه نگاران، عالمان و ادیبان، دانشجویان، خوانندگان مکتب و نفقه‌خواران خدمت می‌رسانند. کارمندان شعبه همارزه به گروهی وسیع استفاده برندگان خدمت می‌نمایند و این خزینه نادری دانش را با مهر به اندازه نگهداری می‌کنند. شعبه مطبوعات دوری برای پیشرفت و صیقل دادن دانش‌های معنوی مردم سهمی باسزا می‌گذارد. تشکیلات جمعیتی دنیای مهر 30 نفر معیوبان عائله‌های احتیاجمند را با کمک پولی یک وقته تامین نمود. این افراد که گروهی معیوبی دارند و بنابر وضع سلامتی در جای امکانی کار کردن را ندارند چند پیش با تشکیلات مذکور عریضه کرده بودند.
манзура самкинова модаре мебошад ки 40 сол инчониб фарзанди маъюбашро парасторӣ мекунад. ӯ сокини ҷамоати Ҳайдар Усмони Нӯҳӣ Бобоҷон Ғафуров мебошад. худаш низ нафақахӯр буда барои харидории доруворӣ ба фарзанди маъюбаш ва пешбурди зиндагиаш азият мекашид. аз ин лиҳоз ба ташкилоти ҷамъиятии Дунёи меҳр барои кӯмак муроҷиат намуда буд. ҳамин Дунёи меҳр чандин маротиба мова кӯмак кардам. ман миннатдорӣ худро баён мекунам. духтари ман дасташ сӯхтагӣ ахурди маъюби гурӯҳи дуюмин табобаташ кӯмак кардам. ман ҳазор бор миннатдор а инҳо. ташкилоти ҷамъиятии Дунёи меҳр 30 нафар маъюбони оилаҳои эҳтиёҷмандро бо кӯмакпулии яквақта таъмин намуд. ин нафарон ки гурӯҳи маъюбӣ доранду бинобар вазъи саломатӣ дар ҷое имкони кор карданро надоранд, чанде пеш ба ташкилоти мазкур ариза карда буданд. бо дастгирии ашхоси хайрхоҳ ва аз ҳисоби қуттиҳои хайриявӣ дар арафаи иди Рамазон иқдоми мазкур ба роҳ монда шуд. من دنیای مهربه مراجعت کردگی بودم به تبابت فرزندم برای به خودم مراجعت کردگی بودم. من مینداری خودم رو به رئیس جماعت من دنیای مهر شادی بویبه میرسانم. مرا دستگیری کردن. من از آنها خیلی منتدار هستم. بیش از 720 اویله‌های کمبزاعت و احتیاجمند در جماعت حیدر عثمانی نوحی باباجان غفورов با قید گرفته شده است. بنابر معلومات رفاعت رجبه و کارمند جماعت مذکور برای دستگیری این اویله‌ها آنها پیوسته با تشکیلات جمعیتی دنیای مهر همکاری می‌نمایند تا اینکه اویله‌های نیازمند و معیوبیت داشته با مواد خوراک دستگیری کردند. امروز نیز 15 نفر معیوبان جماعت با کمک پولی تامین شدند. و دنیای مهر من هر سال 2 بار 3 بار یاردم کرده میستن. منتداری خودمان رو بیان میکنیم. من حاضر با آمدگی امروز سنه‌ای 25 و عائله های کمبزاعت که 15 تا جدا شرایطشان وضعی میباشد با آنها با مبلغ تامین میکنند. расул исломови 60 сола маъюби гурӯҳи якум мебошад. 4 сол инҷониб дар бистари беморӣ қарор дорад. имкони аз ҷой хестан ва роҳ гаштанро надорад. барои ӯ низ дар арафаи иди Рамазон аробачаи маъюбӣ аз ҷониби масъулини ташкилоти ҷамъиятии Дунёи меҳр супорида шуд. ман ба Дунёи меҳр ариза дода будам барои шаварам ин сурштаги якҷои будан. ман ба ваъда дода раҳмат мегӯяй ба компания ки ҳамин қадамҳои дастгирӣ карданд. шароитам набуд рости гап. моҳи Рамазон барои ин оилаи эҳтиёҷманд саховати худро овард. зеро бо дастгирии соҳибкорони хайрхоҳ хонаи онҳо таъмир гардида бо ҷиҳози лозимаи рӯзгор таъмин гаштанд. бинобар маълумоти агентии обу ҳавосанҷӣ пагоҳ санаи 1 май дар шаҳри хуҷанд ҳавои тағйирёбанда пешгӯӣ карда мешавад. ҳарорати ҳаво рӯзона аз 32 то 34 дараҷа ва шабона аз 24 то 26 дараҷа гарм мешавад. фишори атмосферӣ 739 мм сунчаи симобиро ташкил дода, намноки ҳаво то ба 42% мешавад. шамол бошад аз самти шимолу шарқ 4-6 метр дар ҳар сония мевозад. бинандагони гиромӣ мана шаҳри хабаргузорӣ шуда ки давоми ҳафта ба вуқӯъ пайвастанд ва кормандони шӯъбаи иттилоотӣ омода ва манзури шумо намуданд. минбаъд баҳри дастрасӣ ба иттилоот ба ҳамаи қиштҳои ҷомеа барномаи иттилоотии 7 рӯзи кишвар бо тарҷумаи имову ишора омода ва манзури шумо мегардад. то барномаи навбатӣ танҳисият ва хонобод бошед.